Poštovani gledalci, dobar dan ili još bolje na španskom da kažem ole! Danas se nalazimo u Milanelu, kao što vidite, možda i najboljem trening centru na svetu, svakako srcu italijanskog kalča. Danas ćemo pričati sa možda i najboljim trenerom na svetu, Dario Fratello. Dobar dan, Dario, ovo je čista ekskluziva. Capello, Fabio. Da, Fabija je naša, nije stvarno kod vas i ovdje ludnica, nema se gde parkirati, mi ćemo je pomeriti ako smo zagradili. Ja sam samo hteo da vas pitam, kako je raditi sa ljudima koji su, u stvari, vi ste najbolje dane doživjeli baš sa našim igračima, sa našeg područja, jugoslovenskog područja, Jugoslavija. Kakvi su? Anzone Boban è un giocatore molto buono. Io, ne on, ajde recimo neki drugi igrači, znači kakvi su igrači sa našeg podneblja, kakvi su igrači, kako je kad taj talent dođe ovde? Giocatore di Balkan. Da. Con lei è molto difficile. Quando lei arrivano a Milano, qui è centro di moda, capisci? Lei sono pazzi, non vogliono training, non vogliono giocare calcio. Pa znači, zadovoljni ste potpuno. Ja shvatam, ne zovu nas za džabe, ne dobija se tek tako nadimak evropski Brazilci. Ali recite mi, genije. Dugo ste radili zajedno, genije. Ma che genio, ehi! A lui lamenta che il pallone non c'è qualità, lui lamenta che l'erba è troppo alta, ma che? Senza Silvio Berlusconi lui è niente, capisci niente, ehi! Gioca giù, porca la miseria! Che genio! Il giocatore di Čuli Balkan, ste i non sami, mi piace, kakav genije, kakav genije. Idemo dalje. Ole! Nije meni, ja od nervoze, meni nije prijatno pred kamerom, ja znojim se dosta. Ole! Nazad smo u emisiji, sa nama je doktor za sportske povrede, sportske medicine, Branko Bibinja, koji će nam... Molim? Bibinja Branko, koji će nam upravo reći zašto naš fudbaler nikad ne postane savršen. Šta je to u našoj konstituciji što nam ne da da idemo do kraja, i talenat i sve je prisutno i mi ne možemo zbog primicača da kažem da li je to bombardovanje, da li je to, šta je utjecaj? Kako je moguće? Da, kako je moguće? Ti to mene pitaš sada, momak koji 46 godina radim sportsku povredu, ja sam doktor sportske povrede, 46.000 ja sam sportskih povreda fudbalskih riješio sigurno. I sada ja odem gore u Njemačku. U onaj grad, kako zove njih? Ne, nego onaj gdje je kongresni centar, onaj veliki za sve lekare, onaj kongres što dođe iz čitavog svijeta, onaj gore, pomozi mi reći kako zove. Bože, Kustendorf. Pa je li moguće da kod njih je jedan fudbaler povređen od primicača, kod nas 45%? Pa on leži čovječe na travi, čim malo treba da zagrebe, on viče, doktore Bibinja, boli me primicač. Gdje te boli, ja kažem. Ajde, reci mi, gdje te boli. On kaže, dolje taj stopalni deo, pa gore kod ove kosti, kako zove ovo, pomozi mi reći, huk, i tu dolje će urasta dlaka, kaže, tu ga najviše boli. Pa nemojte meni te priče. Sad ništa ne razumem, pa gde je to? Ja sam ti, dečko, rekao šta ja mislim, po meni ta povreda ne postoji. Jebem te usta, škrbava. Ej, Dejo! Ćao, Dejo! Ćao! Prijetno. Jesi ti normalno, pa što mi niste rekli da dolazi Dejan? Studio, ole!